मक्कुरान तारीख हम क्वानो कदीमी और मक्कुरान तारीख को एक मजन दौर कि एक चेशन तहजीबानी संगम हम गुशक भी बलूचिस्तान वाला गुशक भी वही द्रुआहें के बहर हिंद के ओशन हस्ते हैं तो आइए कनेक्शन को यूरोप मुल्क को पदा ईस्ट मुल्क को या कनेक्शन है हमें ज़रे सबब बुता को तो ये बुनियाद सारक भी कहने ज़माने का हम इलाके वती अंदो बुता में बड़ा पर्शियन एम्पायर के आइए असर बुता पदा अरबानी पदा ब्रिटिश इद्राई मुद्दत इद्राई अदवार दौर इंतहा ये इलाका या कंट्रोल सिस्टम बुता वो एक राह गुजरी बुता एक रवागे राह सरी बुता वती एक ज़माने के एक अर्जिश तो अहमियती बुता शरफदर अमी बाबता मागेशते सरफदी जूर के वास्ता में मेहमान साड़ियत के आइया वातम हमें वाला एक्सपर्ट है मागेशन जो सपोज करें वाजा डॉक्टर हफीज़ जमाली वजह वशत के मराकशा मेहरबानी वजह डॉक्टर हफीज़ जमाली पज्जार मोहताज ने आइए 999 PCS पास कोता और पदा अमेरिका हा उती PhD कोता और आइए मौजू मेगा प्रोजेक्ट ग्लोबलाइजेशन और बलूच पज्जारों खासकर बलूचिस्तान वाला भी और आइए मुख्तलिफ अहदा उती जिम्मेवारी पूरा कोता वन्नू DG सिविल सर्विस एकेडमिया के बलूचिस्तान सरकारी मुलाजिम मैनेजमेंट आस्थानी ट्रेनिंग मतलब आइए वती शोबा वती पज्जार तहकीक एंथ्रोपोलॉजी या ई बाबताएँ और खासकर कुरान तारीख सराह ये मजन हब्बो आगिस्ते ये कार हम कुता माई बाबता डॉक्टर गेश डॉक्टर साहब बिंदाता अवली जुस्तेशन के मकुरान बुंदफ्तर बाबता कुरान तारीख के बाबता मैं शरफदार सरफदी दे जी जी मेहरबानी वजह मैं वती इंटरेस्ट या दिलचस्पी कुछ मकरान तारीख था माँ वजह भी थे कि माँ कंटेम्प्रेरी वक्त है जी मेगा प्रोजेक्ट्स चूँकि गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट हैं दिगर अहाँ स्टडी करने था और आई वाला आगो मन चारगा लोटगा था कि कोहने तारीख दौरे था ये के ताल्लुक मकरान और मैं बलूचिस्तान है वती दिगर शागिर्दा को ये चून वड़ा जोड़ पीता और आइए मैं मकामी मुआशराएँ बलोच मुआशराएँ और सकाफ़तें या बलोच समाज आई सर अच्छी असरात भी तो आइए वाला को ब्रिटिश लाइब्रेरी लंडना भी चीज़ें टाइम रिसर्च करता और माँ ओमाना भी शुतगा सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी या आनी ओमान स्टडी सेंटर हम चीज़ें स्टडी करता मटीरियल्स और पदा माँ अफ्रीका शुतगा माँ दारुस्सलाम और जंगबारा में शुतगा उदा मर्दुमार में इंटरव्यू करता अमान जगह हिस्टोरियंस मर्दुमार तो मनी हम पर्सपेक्टिव हैं ये फोकस तो मॉडर्न पीरियड सर हैं भले मन आई हवाला गो हमें चीज़ा भी गिंदगा लोटगा के माजी या वस्तगें ज़मानगा ये मैं मकरान शागिर्दा के हस्ते चे बड़े सियासी और समाजी तब्दीली चेंजेस आतगंत तो हमें मतलब मनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जी बाजवान जी शरफदार शुरू का डॉक्टर साहब होती है मजर अलग सिविल ब्यूरोक्रेसी वाला भाई भाई वो पता रिसर्च पट्ट पोल बगन तो इसी चीज़ आने भी क्या ये वती एक अब भी होती शौक की होता वो पता PhD करना अमेरिका तो ये चीज़ आने भी क्या तहकीक गो पोलकारिया गो एक मजने अब वहाँ की दारी तो ये बाबत माँ डॉक्टर गेशन जिस डॉक्टर साहब बन चुके मकुरान वाला गप्पा तो मकुरान लाजम अर्जिश यक्मा वजगे राब उता यूरोप मुल्क गो खलीजा गो पता सेंट्रल एशिया मुल्क गो या वो चेंज न भी दुनिया में चो बदल भी बोले आमा ज़मीन अमा बदल न भी तो आ ज़माने का अगर कहने ज़माने का जिक्र बेका कुआ ज़माने का कई कई कंट्रोल अब उता वो मैं शरफदारा का मुसरफदी जी बिल्कुल चूँकि शुमा गुश्ता कि मकरान और बलूचिस्तान ये के अहम शाहरा या राह गुजर भी था और बेसिक इशी है कि अस्ता कनेक्टिविटी का अस्ता या के ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी है कि के पर्शियन टेरिटरीज था आहार गो इंडियन सब कॉन्टिनेंट गो कनेक्ट करना दुनिया ऐसे के बहरे हिंद जरिया अफ्रीका और चागिर्द अस्ता ट्रेड वगैरह आयर कनेक्ट करना गो इंडिया गो और IH देम गो सेंट्रल एशिया के अस्ते कनेक्ट करना तो ये वाला गो इधर चीज़ें के मजने एम्पायर्स भी तगा माजी मजने हुक्मरान भी तगा चंद्रगुप्त मौर्य भी था या दारियुश भी था तो ये आहानी सल्तनतें बाहर भी था फ्रॉम टाइम टू टाइम
تو اسی ایک سرا اما کنٹرول اے تاریخ مختلف ادوارہ مختلف سلطنتیں دستا بیتا یعنی یک جگہ نہ بیتا تو یہ والا کہ ماگندوں تو اما اولی دور ہیں آئیر کے ماگوشوں اینشنٹ پیریڈ آئی تا یہ مکران کے استے لاتے ٹائم کا استے ما اخمنید ایمپائر آئیر کے ماگوشوں خاندان خامنشیاں آہیں یہ کہ سیٹراپی بیتا آہن یہ کہ پروونس بیتا پدا چندر گپت موریہ ہے کہ عروج بیتا آئی ایمپائر کے ایکسپینڈ بیتا تو آئیے باہرے کے استے چندر گپت موریہ ایمپائر انڈر آتا پدا چوک ایران تا ساسانی سلطنت کے دیما آتا خاندان ساسانیہ تو آہاں وتی انفلوئنس دوبارہ ادا اسرٹ کرتا ٹھیک ہے لیکن چونکہ کمزور بھی تگا تو پدا ادا کہ سندھا راجہ داہر ہے آئیے پت بھی رائے سہاسی آئیر کے ماگوشوں رائے خاندان آئیے حکومت آتا تو دوبارہ تاں پنجگور اسکان اور کوک اسکان کستے چابار اسکان وتی کستے چھے سندھ حکومت سلطنت ایشیار اے علاقہ آرتا تو اسی تھرو آؤٹ کستے یہ کہ تہذیبانی سنگم بھی تھا ایک استے علاقہ ہے کہ اہم ہے کہ تجارت ہے اور ملٹری موومنٹ ہے کہ گزرگاہ بھی تھا اور پدا اسی ہے مار زیادہ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ اما کستے ہیں مکران ہے اور بلوچستان بارہ یہ عرب کانکویسٹ ہے شرندہ مار ملی کہ عرب انصاری جی عرب انصاری مار میں کہہ رہا ریکارڈز کم ہستا لیکن کم بچے مار خبر ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ بھی گوستا ہے تو آئیے اما کستا تاریخ جند آوڑا ظاہر نہیں جی تو آئیے چیزیں ذکر تو ہستے ہیں لیکن تفصیل لگو نہیں زیادہ کم تفصیل لگو مار ذکر کرتے ہیں دا کہ مسلم کانکویسٹ کرتے ہیں عرب کانکویسٹ آئی شرندہ مار کہتے ہیں اشیاء ملتا لیکن یہ گپ کہتے ہیں اسٹیبلشڈ ہیں کہ مکران کے ماگوشوں سے سویلائزیشن کم از کم یکے کہ میں مشرق نمگا کہ انڈین سویلائزیشن آئیے یکے میں مغرب نمگا کہ ماں پرشین سویلائزیشن گشوں آئیے اور یکے کہ میں جنوب نمگا کہ ماں عرب سویلائزیشن گشوں یہ سہنے درمیان کے استے یکے پلے یکے کنیکشن ایک آرہ دے گا مثلاً وقتش مثلاً 5000 سال ساری ہے بھی اولی تو ایرانی بوتا دومی عربی بوتا سیمی انڈیا بوتا جی ہو بالکل جی تو یہ ہمارے دوران کے استے ادائے مانک میں مثالیں کونے سائٹ ہیں چونکہ ستکگی ڈوری اور دیگر میں سائٹ ہیں تو آنش مار ہمیں معلوم بھی ہیں کہ یہ جگہ کے استے ادا ہمارے کے انڈس ویلی سویلائزیشن ہے آرٹیفیکٹس جیولری یا دیگر چیزیں ایکسچینج بھی ہوتا گو میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے عراق بغداد بھی تھا تو ہمارے حساب اگو تو اسے پری ہسٹورک پیریڈ بھی یعنی روابط بھی تگا یہ آئیے ذریعہ پدا ماگندوں کے جو کہ ارلی اینشنٹ پیریڈ نے ایتا ادا ہے کہ بدھسٹ مونک کے استا وان زوئنگ آنگو استا تو آئیے آمار حال ڈسا دا کہ تاں کنڈ ملیر ایک انگلاج ماتا مندر امیدہ مرچی باندھا اور تاں جیونی ادا کے استے بدھسٹ ریلیجن ہے بدھزم انفلوئنس بھی تھا اس مطلب کہ انڈین آئیے انڈر انفلوئنس بھی تھا نا بدھزم انڈیا طرفش آتا سو یہ والا گو مکرانے اما کے کوہنے بندفتر چاریں تو مار معلوم بھی کہ ہما زمانہ گاش اولی زمانہ گاش مختلف تہذیبانی یا کہ کراس روڈ بھی تھا یا کہ سنگم میں بھی تھا بازوان جی شرف دارا اشکنو کو چاروں کا مکران ارزش تو بندفتر بابتا ڈاکٹر حفیظ جمالی صاحب گوشگائیں کیسے مزن تہذیبانی بکیشے ساری ہم بودتا برسے مزن تہذیبانی کی آوازیں ربوتا کے ساسانی والے گپ پہ جا کامشی والا گپ پہ جا کہ ایشانی زمانہ گا آئی مکران ہے کا سرگوادرہ آئی اثر بودتا اور پدا لازم انڈیا ہے آئیے وتی اور پدا حرب بانی تو یہ معاملات ای زانک بھی کہ علاقہ یا دماغ ارزش تو اہمیت ہر زمانہ کا بودتا مروچی زمانہ کا ہم سی پے کو چائنا یہ ہوتی اہمیت داراں تو اسے جانب بھی کہ یہ انچے بنجلی یا انچے ہندی یا انچے منطقی کہ ایشیا چے دیگے ملک کو آنگوں یک تعلقی جو بودتو کا کاروبار بچے باپارے حوالہ بھی روگ و حاگے حوالہ بھی اور پیش زمانہ کا لشکر کشی اور
جنگ و چھوف قبضہ گیریا تو ای معاملات بھی آئیے ہم راو در ہمیں بتا تو ای بابتا پتہ ہاں پہ جن یا زر جند یا ذریعہ معاشی ہم بتا یہ زمانے کی تو آئیے بعض فیکٹر ہوتی جاگا ہستا کہ ای گوں مقرانہ گوں تعلق ہستے. ڈاکٹر صاحب انچو کہ قرآن حوالہ گپ جنے گڑشانی مدت چنچو عرصہ آکے بتگاں او تربت کیچے خاص کر اسپیشلی وشن کہ اب گرمی ہم بعض آنکھم ہم برداشت نہ بوتا اور بعض وقت نہ جلتے خاص کر کیچے والا ہم گپ جنا تو مجبوط رشن دور چچو وقت دور ہوتا. جی تو ماں چونکہ شما وشتا کہ اما کے ہسٹورک پیریڈ ہے کہ اراؤنڈ ماگشو 5ویں صدی عیسوی رند ہے ماں اگر گپا جنو تو مار کمو ڈیٹیلڈ ریٹن سورسز رسن تما اسپیشلی امک عرب سورسز تو آئیش مار کافی معلوم بھی تو یکی چیز آئیش کے مار واضح بھی کہ یہ امک جاگا تھا یہ کہ میں شہر تھا ایشانی ہما ٹیما بھی نام ہمیں بھی تگا نام ہی بتگا بعضی مردوشم کہ نام دیگر بھی تا یا مثال پنجگور بارا وشم کہ دا پنچ اصحاب دفعہ تھا لیکن ماں امک عربک سورسز وانتا گا ان ٹرانسلیشن نما تو آئیں تا ہمیں نام بھی عربیہ میں ہمیں نبشتہ کو کیچر نبشتہ کو تو کیز پرچہ عربیہ 6 لفظ نے پنجگورا نبشتہ کو فناسپور پرچہ پی اور گاف نے آزوبانا گوادر نام چیبتا گوادر نام عرب پیریڈ ہے کہ یہ پرچوگیز مار سورسز اشرسی رندا لیکن ہمارے میں بھی پرچوگیز یہ نبشتہ کرتا گواڈیل تو اس میں بھی بنیادی نام یا عربیہ نبشتہ کرتا جیما گو جوادر تو ہمارے میں بھی نام ہمیں بھی تھا. اور عرب پیریڈ چاری تو مار ہمارے میں ہما کرونیکلز فرسٹ ٹائم ادا بلوچ موجودگی ہے ثبوت اور ایویڈنس مار رسی تو ٹیما کے استے یہ مین ہائی وے کہ کے عربانی ادا مین حکومت بھی تھا بغداد اور دمشق اور کوفہ کے استے کہ مین پورٹ یا ہاربر بھی تھا تو سائڈ چا عرب لوٹگا تھا ہما کے ڈفرنٹ آرمیز یہ پروجیکٹ انڈر ہما کا خلفائے راشدین شروع بھی تھا لیکن ایک استے امید پیریڈ تھا بنو امیہ دورہ نے فلی امپلیمنٹ بھی تھا تو کے استے یہ میں راہ ہیں ایک شاہ اداش بمپورش یا بمپشت میں ماگوشی اموداش پدا کوہ کا کہ پدا کے استے پنجگورا کہ اور رندا کے استے پنجگورش کولوا اور کولواش جاؤ اور جاؤش لسبیلا یہ کہ کوہنے نام ارما بیلے تو ادا کہ تو یہ کہ اہم ٹریڈ اور ملٹری ہائی وے اور عربز لوٹا گا تھا یہ تو آئے ہائی وے کنٹرول کرنے کا لوٹا گا تھا اور دمی کستے لوٹا گا تھا کہ اشیش دیما ماں کے استے ہندوستان آئیر کے عرباں گشتہ الہند آئی نام داتا تو ادا نے وتی حکومت توسیع کرنے کا لوٹا گا تھا تو لیکن مزن ٹائم تک ادا آت نہ کرتا آئی وجہ ہے کہ ادا چونکہ شما گشتہ کہ میں مکران بلوچستان ماحول انچو گرم اور سخت بھی تھا کہ عرب کے وقت سہرا نشینند بھی ادا آئے گشت ترسا گا تو گشہ کہ حضرت عمر دورہ اولی گشتہ کہ قاصد دیم داتا ادا کہ تو ادا برو علاقہ جائزہ گیر کہ ادا ما فوجہ دیما دیں تو چون مطلب سروائیو کت کنتی ہے نا تو گشہ ہے کہ واپس آتا مکران سروے کر تو واپس آتا تو آئیے کہ عربی شیر گشتہ شیر مطلب ہمیشہ کہ صاحب ادا کے استے ہیں یا امیر المومنین کہ ادا کے استے ہیں آپ کم میں نا وشنے اور مردم کے استے زوراک تو اگر مزنے پوجے دے مدے لشکرے تو تنہ مری اگر کسانے پوجے دے مدے تو علاقہ مردم کشنتی تو مطلب آئی ایسے کہ ادھر مطلب پتی فوجہ دے من نہ دے تو آئی وجہ شما بچارے کہ حضرت عمر ہے رندہ حضرت عثمان ہے حضرت علی رحمت اللہ علیہ شند دورہ بھی ادھا فوج نیات تھا یعنی ان مکران کراس نہ کرتا پدا چونکہ امیت دور آتا اما ٹیما کے استے ہیں ولید بن عبد المالک کستے ہیں خلیفات تو آئی انڈر حجاج کے استے ہیں حجاج ابن یوسف مسلم ہسٹری ہے اسلامک ہسٹری ہے مزیں کردار ہے کے استے ہیں العراق ہے گورنر بھی تھا اور کوفہ ہیڈ کوارٹر بھی تھا تو لوٹا گا کہ ماں سندھا اور انڈیا کے استے ہیں قبضہ کرنا
تو آئیا گڑا کے استے آئیر عبداللہ بن ہارون سوری محمد بن ہارون کے استے ادا مکران گورنر مقرر کت اور کے استے نشتا آختہ مکران فوج وتی اسٹیشن کرتا اور پنجگورا وتی آئیر ہیڈ کوارٹر جوڑ کو تو ادا نشتگا اور رندا چک محمد بن